Skantalek jusen isana ni khamang chamo ya phayut mami sige bo somi bai jora kaham jusen isar jonam theri mi armik jusen isar muse jumar bai bro mai play tong thong tino bakhi chi son kot masale phe mari khapang wais umale ta khuang no ka bo mose ablet mai singke botal thui dikhe chawe thamuwa mani mari phi blood moon thui dikhe chaw thamo mani mari phi ma buwa bible of no sapmo tungode ri chong christian kha theni le bojo to no chong Bible beke ta sene ni themaro ta sene ma chung namom themaro mami singke bo talro se thui ke chau phi tumu wat ma phi nadi bono to ek bangma khathimo juda juda to adale khathimo thoi ro khno tu boni ko tmo tung te chung salena amno na ka bo ya phangchum judo thori e phani khunju ba ya ke bukhani do ka phyo ye khane pando jisu christian mu ke no ka bo peris kan sa chung ka thing thai Bible ko tang pore chung hai kana yarum sung samani tang chibrima abun ki isor no khawo sal thangbai horno skaunai karanai marau ungsi tho ake abo robu joni saljora bai bosijorani thunema ungsi tho hi ha nadro por ke chung srai khimayu chu sing isor sao bo sal tala thukhira bungnu khawo karanai mas na mole kara tone panda chok chu sing isor na moya himba ke hamari kia siot man thema pose ro chung pore ke melina aboro buhiu joni saljora bai bosi jorani phunima ungsi tho abule kia saljora abo jono bosi jora no phunima se sudu karat amar panda chok ju sang isor snam moya bo sal tala thukhirau ju sang isor snam sudu karat amar panda chuya himba ke hamari phosabo buktino sian ma se sal jorau sian ma se bosi jorau sian ma se abo jono sian ma se e bodi ki se bo ke hamari se e yarmi ro chung srai simayo bo sal tala thukre bani karamoro judang thmule ke hamari chuno sishaudi bani thema phose murkhro chuno chung srai ki simayo mami singke bible pore pore chung srai ki mayo jisu khsabini dophinwa bin second coming phaipule nu khawa mari no ne se sal tala thukre juda umma no nesi ari se jisu christo bung sasomo chung bel pore chung srai khimayo chung bel kautang pore chung haigana khupar ka ham log songkhol phani tangkhol phe ba arfu sal tala thukhre rawo li umari no nai ake purthimini jati manango samudru bai tei dwar rang sumok nai mangbu khapainai idra pore chung srai khimayo jisu christo bini dophinima second coming finis kangole matma unai ro chung porkhen mai ha sal tala thukhira woli mo mari no ne se abo talni karamoro juda ne se abo salni karamoro juda ne se abo athukhira ko juda mang ne se ndike mari no ne se jisu christo phainis kangole eya mi chung bible porkhe chung srai khime ha bo tal thui dikhi chaw thamoma bo kya mari nin chaima pho mayu madim thema phong mayu mami sigaro por ke chung mehale eyano panna chung wai so malet mai singke bo no chung ignore khimeya tal rao thui dikhe chau thamono chung ignore khimeya salao nau thamono chung ignore khimeya athuk khiro judang thamono chung ignore khimeya bo kya chu seng iso chuno mari phu so phimda bus kango gotanak toro manin thema chuno sisor phimda chinti question tungo ignore ke miya mami sigero chung pore ke mana tu sing isor bo sau bungbo sal tala thukhina bung snam mole sudu karat umar panna chau bung snam ya ma abo this is jo no sian masi sal jora no sian masi bosi jora no si ma ke bung abono snam ye tingu e yarm sero chung srai simayu chung ignore ke miya bo talro thui di ke chau tha singke chung ignore ke miya bol ung flemo se ye chung ignore ke miya mak chu sing sor masu gotanak to no thupini chu tum de ha bodi ke chinti yo question chu phai tu ake sain jo chung ne ha sing ge bo talo thui de ke chau thonglet ma pi sal rao nau thonglet ma pi bono chung sain jo chung ne mi sing ke bo tal thui de ke chau thomole bole sain be ne ha sing ge lunar eclipse o ake sal nau thomono ki bu solar eclipse o akabo lunar eclipse mole breke ong singke
sal tal ake purthimbi bro ke halayo chok ke unglai ya salbai talnik chalo ke purthimbi prithibi tongthake se abo talle thui dike chau thau ari ye sain je so ake solar eclipse ke bu purthimbi bai ake salnik chalo ke bu abo tal tongthake se abo talle some thau ani ei bodi ke se sain je la chuno phunge tong bola kya sain je chung na sige bodi se bodi no sain je chung na sige chu sang sa jo to design abok chu sang sa snam mo si bo sa abodi kum tha sing ke chu sang iso chuno kya thar la ri mom thema phung bus ka gotona to ron ma mami sige tai mo pura chung ma lin ji suk so sa so bung do phen ma phainis kaung le sal tala thu phyo mari li mono ni si ari ari jual do re phuna sa so chung bel ko tang pura chung le gana jual sung suni mani tangkhol phe chi bai tangkhol phe chi sa nukha sa kawli li umoni pholi purthima sa kawo ke thui bai hor ake hor khub durau no thunai salbum noklo ma thangnai talbu thui chai thangnai abok chu seni sal barik tor ake krima suma sal so phaini skango adira pora pho chung srai khimayo jual dore pho sa do chu siang isoni sal barik tor abo so phaini skangole matma unai ro chung pora khema nukha sakao li mo ni pholino ni se bolet mai sige jesus tabung dophin ma phaini salni kaut ma chi bo chu siang ni sal barik tor ake krima suma sal so phaini skangole chu siang ni isoni sal jesus ni sal so phaini skangole nukho mari no ni se kemang thopera chung pora khema purthima sakao ke thui bai hor ari so bo thui bai holet mai sige ron tok tor ule mani kaut ma si ari se bible scholar le so kemang thopia hor khub duk rau po thunai ari so hor khub du ablet mai sige bole nuclear pe communim themas unai ari ye bible scholar le so mami singke bo nuclear bomb pe khau ke se bodi hor du ke ka so yam se bole nuclear bomb ni kaut ma se unai ari se bible school le so kemang thopira chung mai ha salbu nau ma thanai ari solar eclipse ni kaut ma ake talbu thui dike chau e thanai lunar eclipse ni kaut ma ro chung mai to e bozo tro le kya chu sang isoni sal tor su phaini kya mari se ari so erim se chung bona ignore khimaya bo tal rao thui dikhe chau thamoro bo salom nau thamomaro no chung ignore khemiya bo kya mari se bible se chuno clear thuso to jesus christ phanis kaule bodima mari no songi si bo se ro chung si phet ma ada bole saw bo talo thui dikhe chau thamoma bosi ong sa phaimli salom nau thamoma bo solar eclipse lunar eclipse role bosi ong sa phaimli ar pho ko jesus christ le phayele bodike question ken of noto are no bosi no ong sa phayo bo se ro chung sian mak ma bodike umok bauru ha ke bauru ke frequently bodike bau sa tha singke chung sian malek ma bojo trole chu seng isor chono bus kang wo tor khan ma gotona so phai mani kya mari chung sian ma chi khemang thopia ro chung wai su ma bo solar eclipse bo lunar eclipse no to ye jihudi role brale budiki khathimo to browni talmud rabbinical literature sima to jihudi role budiki khathio solar eclipse wa singke abole bui jatiram thio hamya dosa su phema ari se brole khathio ake lunar eclipse wa singke bu bole tini jihudi jatiram sakawo hamya dosa su phema si ari se brole khathi sa phayo brani boy talmud o se sima tung ko budi kise e yar mi ro chung semak ma bo pho kya mari no bo talo thui dikhe brau chawmo juda ke bang kara mo juda thamo bo kya mari se bus kango gotona tor kuma so phe mani kya sisor moni kya mari puno chung mayo bo se abo ya puno uphi mayo sob sumiyo lunar eclipse wa sike solar eclipse wa sike buska gotona tor ke su phaine aphono ungyang mayo ba ungphono ungmayo ro chung sian ma
Beri ke umumani kya praman chone lena nu khawo mari tor no mon diose jang purthim yo gotana tor ma chung nu khu mayu history chone ka chung nu khu mayu phir chaw no le ga na Jesus Christo bong a chai phu nu khawo mari no ne nu khawo mari muma no atuk khri pa lai kara ku thong abono salka pondiro no ese raja a chai ha ani brau sie Jesus Christo ba ke brau malai phayo najiro chungwen shorma gotona tor ma Jesus Christo chusang isor bogru ru bolai a che ma pa ma tui khor panda bong a che ma thar gotona tor sha bo abong panda no nu kha sa ko mari no o ne mari no o ka ma tho phe ra chungwen shorma Jesus Christo Calvary cross ho thei pu ho nu khaw mari no o ma mi sing ke sal no ye thong Jesus Christo ne jokon rang ma chaw sing ke sal no ye thong bonu khaw mari no se e bo dikhi se masu gotona ktor one sing ke nu khaw mari no maram thema chung nu ko etong amang thopia 23 April 1948 do lunar eclipse ngu budi kyong phone somuyo abo bosiot ma gotana wala sike 14 May 1940 doke Israel independent mayo gotana ake abu ma thopia ye April 24 1967 doke lunar eclipse ngu amang thopia May 9 1967 doke solar eclipse umpiu arfule ma gotana umphia lai singke au bosio 5 to 10 June ke 1967 ke Israel 6 day war are here bro ron ulai Israel play umphio kemang thopia ye 26 December 2019 ke solar eclipse umphio arfule ma gotana umphia lai singke abong poimun yau gono bo corona virus su phayo e bodi ke se chung bo solar eclipse ro lunar eclipse ung pamani yagu ke bde gotona mak tor no chung ko thong kema thopia 8 November 2022 ke lunar eclipse ung phio abuni talis kawo 5 to 10 August 2022 ke Israel by Gaza rao brao ron ule thong ake 8 November 2022 lunar eclipse upamani ya gutre ka bosio no 7 October ke war ulai pitha gajara ba ke chi war ulai pha tau tha pho chole tung Israel lo gajara ba ke ron ulai ma kemang thopia 14 March 2025 ke lunar eclipse umpiu arfulet ma gotona ohala sike 13 June 2025 ke Israel by Iran rauchi ron ulai tha hu e buri ke chonu khoi to bo solar eclipse lunar eclipse umpamani yaw go ke gotona to torma chunu khoi to chungro chung praman mai to proof chunu khoi to e yaram se chung ignore khimiya mohai mohale mari chu se isor phuni ye shri choi tiu mohai mohale akhe tor chung wai su ma bolai ne 7 September lunar eclipse ngo bono te phono bible scholar lesa chung sole sa sole tong bo akma phini hala kuma mari su bai phini hala jinthio question mark tu ba ma ho mari nu yaung ni de chung samaya ba mari tor ma gotna su phai phini de chung samaya e yadmi ro chung srai ki simalek ma bo sal taro bro na thukhri bro kara moro judan thas ge lili mo mari no ha sike mohaya mohale gotona tor ma chuisang iso chono phrosen ma to go ake sob somele uya phono ungmayo sob somele uya phono ungmayo bose masu gotona tor oneke chuisang iso bi no khawo mari phrumayo 7 September 2025 bo lunar eclipse thamo ba chung tuma una la chung samaya ba ma pho gotona uya dongna chung samaya yermi chung srai ki sime ha bok chu se isor chung sale buskam gotona tor oneke tha lalbuma tongo bro chung srai ki sime jisu christo phainis kam pho budi khino nu khawo sal tala thu pro bron ti li mo mari no ni no judaung ni si
e budina chung wang shot ma akhe bo no tu ye bang ma kha thimok thui ma hono tu bo hindrom je chung ne sige bo talo a thuk khri ge chau tha sige salo som tha sige nau tha sige jebru soplung ne ro le bai kho ne ya ri so bai kho sige sa ro phono thui thang mayu no stong thang mayu dikhe pregnant une ro le dikhe um pro le bai kho ne ya ni so bo jo tro le kha thimok kya thui si sai ja chung lai ma ha me ma mo do sa no ya pregnant une ro soplung ne ro no stong thang mo ma sai ja chung lu khu ya akhe sai ja chung ne sige sao kui bai khle ta nei di are so kui le no stong mayo are ye sai ja phono sa yermik bang matre jati bo bo salo nau thamo talo thui di cha thamo tu ye kha thimo thui ne na chu kha thimok thui bang ma tung pa yo bo se bo chung se mal bible chu no phung le buskang gotona tok tok ma mari phuno phung som yo abule kha thimok thui ya abule kha thimok thui ya jesu christ phanis kang le bo dikhono mari tok tok mi si nei di juel do re sa so bu dikhi tai pho chung pore ha isoni sartor su phanis kang le bu dikhi nu khaw mari no ni si abono na ye jebru kha thine ro le tui khu mai nai are ya bun tol ne kau tang por khe chung mayo phir chaw tol ne kau tang por chung le gana juelam sung sung mani tang khol phe chinoi ahak chu siani mungno reinai su jain hathai bai jerusalem o ma tung nai abo drauru ye yoru nai rao braule tui khu mo mai nai idro por khe chung ma chu siang isoni sal abo phainis kaunle bari krima suma nu khaw mari no ne si ro chung tai upor hane pur thim bio hor thui ron tok tok le ni si ake nuclear bomb phono pe khaw ne si nu khawo sal tal ro tal khe bu thui chanai sal khe bu no ye thanai ya bu dikhe umno no ye je bro kha phiraw nai ro por khe chung ma ne chu siang ni mung no rei nai ro su le chu siang shen mung no rei nang phule je bro bu dikhe mari ro no ye je bro rei nai ro kha phiraw nai ro jisu christ ne chaw la nai ro bro le tui khu mai nai ari ai ar mi chung wai so ma ma di chung se spiritual la chung se bu dikhe jai kroi khe nge to asin khe chung se tui khu mai khon to asin khe chung bo sal tala thu khri ron na ye pho jisu christ phaini thar chung mai to asin khe nai ro chung wai so ma jisu christ lam phu phaini chung sa ma ya tinio tal thui ke chaw thake tinio jisu christ phaini abo phu nu ya de le chung si ya pho phaini bo se chung thar le chung la ma ro jisu christ no phu ye tu thar la ne si purthi bile paini sampha to ha purthi mile jisu christ phaini sampha to ha chu sang sin sak tor su phai to ha ani thar mai ye je bo jisu christ no chaw la ne ro kha thi ro le bro le tui khu mai nai ani bo sa bo no ignore khene ro le bro le phu ke bo sal tala thu khra ba chaw thai to phu ke salam no yang to solar eclipse lunar eclipse le bosi jeng sa phayo ani bo no ignore khene ro sa kale bro bo panda bel ko tang kya pore se ang ko prom thone phir chung bel ko tang kya pore jang gana do phema thesaloni kam sung sumoni tauni manchi tang thama mami no busau se chubagani sal su phani le honi sikhau de se phaina hi sio bein to le changma se uha kaukri kha ye saprong ke arfu no broi honang at kasa ho sa ding brownie sakawo at kasa muyo ne mab thai klai phainai arfu le kya pho yumaya unai ero por ke chung srai ke ma at kasa muni kaut mas to le kaukri kha changma sang ha अब देखिए साफ्रों पुआ तो ले जिस चीज़ ले भाई को अरे साफ्रों पुआ से आज का सा ब्रेहो ना हो सा ये बानी थम देखिए से थाने से अरे सो आज का सा सोने से होने से खाओ देखिए से जिस चीज़ भाई ने अरे सो यार मी चोंग बुझे तो ना चोंग इग्नोर के बाम थे या इग्नोर के नहीं है बा बुश कंग गोतो ना तो सो पे बार पंडा वो चुसियांग ईश्वर चोंग सिरिम दहा बुढ़े के चोंग बाइबल बेके चोंग ता से ने मासे kakchana umchina sakyo tino vacation kot patung salemo go thimobai chamon jaro tum chimene ba ke samo phamene chu sensa sabok ta kidin to kakcha